ije mission bamba basente iyo tajya mbagerebusha kandi n'umushara gwo kubona nabwo nugumuzamo cyokora nabana bagiye Somalia kubizereye bahembe kabujuma runju mu cyaro batugura abantu bafuna sente ba excited bashira bakaza bakabira bagashatu so okuzayo kuba kwamba ku mobusije because tujye mu globalization okuzayo tichibi because kore beke tichona chibi obana chikwatara nanka chikonde mingi iki tichona cyaba kigwire tisho ngo chikwata because ngoriyo okuyabara chikwatara nanka akara tafireyo umanya ngo ekiro kwata Darius niwe njya koraki kukwata niwe njya kwata so akaruka kahabara ko kwereza abantu yuko ni yashara minga nese nitwinjara na mpamvu noteka kugamba ajyo kugenda yuko yini ni N1 ataronge gihanga mbari tanka Belarus ndabyo atwana ranka tanka samahanga minja agizugura iz tanks zo kurebeze na Uganda nangwe even ni nayo eraguzuro za tanka za Belarus bachereba samahanga nganga manya kurwana ko gito stakoraki Tutakachubanya. Ensikwe kufitfira twena. Atwana ranka state of Amusi. Ebizo byayo byagumiza munonga. Amashita ngateka kuja kubaranka hi umunsi. Mbiteka kuja kubura umunsi. So kureka twine kuze ntubogeresa tkebuza ubwe impact ero niyo because naga mahanga nago tugiye kuyamba mission ya omugaza kuyamba Israel. Onkana yena yene enemies nabi namani kandi tutkabowe ba enemy ba Israel umbwire bwa idami so iki kikwereka ki ubwagira ati Israel nyena njipanishi automatic state government tugiye kumanya international relations futwaga tware twatana naba because noreba kandi butwatana nabo binemani noreba tugiye tufuna sides zibiri zigiye zinyura no munsi twine eastern na western haza sides zona zinamani atonora nka Russia atonora nka hatinka Irani anora ati futwa twa side ya Israeli hati no Israeli turanerwana namahanga ga Middle East nyo entanse nyine ni mwabandi nyo tika bagakinya mu ikiruzi iki chona narangu kije mbwire butarobwe ni chakansa no yakwariyo ni tubako ngo population yanje kushika baryo mbapanja panja rangu eshike okaje tumbinga bagurusi nanabakikuru ninga muza family planning turwansa unemployment obundo mwana yataka bobairo mana nikamtaize ngumi 5 ningo mtwaro tokunya umwana wakabobairo mana yachero mbara wachireba tokunya ngogo mwana watanaka hokka poki joint hari ya harva no bara bagwire wachireba okanjira ngogo mwana ngo arigo mbara kasheshe nabari akaromoke otine byona nateka kuba aido wachireba akazo ombetingi akazo mabara nati iwe kabe no suggesting ngo akabe nata ubumwe na minimum wage ushangana batayibintu ke exactly bahango factory bakwate ngo mnyeto buri muruka in fact na Darius kugambe echo nyo sente za PDM nkani ndeba kano jangu bakakorera factory buri gomborora wachimanya kaye turi hari munonga zina mugasho kusinga aba bari no benda kuzinyaga hat PDM let me tell you this tokubasa ku developing umuntu rukumakash umuntu instead no empowering hadi hinobora sheshe tukaza mu rutaro because research na yereka ngo haba wardu wosiri ne kwero mukwezo ko nseba yahwire konkamba kujangu a billion mushaje tu no munane tu no musoro musti nesiga yita billion mukaga neshweka oti a billion technology rwo munsi eshaheje nano buto buri munaki haba osadu wardu wachireba nhafa abantu billion mushanje twatune billion munano munsi akuba orutaro rwa nuclear turwine ruza turwine wina mahanga gene nuclear na bache munonga ekabiri nka Russia ni mpamya na America yabanza kutera Japan yabanza kutera Japan atasha hedge nani kuchogorebero no amahanga gar confirmed ataro kubangana naganga geno mbahama wonga mahanga agar confirmed against er kumanya gene nuclear France yine Bungereza yine Israel yine Russia yine America yine Germany yine no chireba agamahanga gwana gine nuclear Afrika twino Afrika wigurune Afrika tamihanga yine nuclear no manya meni Afrika yitujire esto jikwasize bureka nagihanga iryo ngiruko kandi ni South Africa igine ko tanks zamani nacha neza ko yabekizo one day
none se muzeyi kandi kumwe notemba noshuma wanagachi mwana wanje naronda ibakubasa kupata video abura naronda ibifanyanyi abura naronda wakupuri meeting mwana wanje nawe yabura none se muzeyi turikumenya bankora and beyond events and promotions nibakora cyabo abankora and beyond events and promotions bakwatire mukoro yona kandi bagaruka bafite rebishani birungi byishani byenjengeta rero twasacha entertainment bakwinera beshongo zinyamurungi kandi bakugirira bazana bakatemba ningashi ba comedian bagaruka bakugira ba MC abakushemeza ubujenyi bwawe ibononde cyeshongoro ningashi special song basa kubakira rero mabeshongo zabariyokwe bakuretire studio nonje munonga yero kubasa kora mu audio na video ukabasa kwa niwe no zamtindo rero twakacha promotions ni bakupromotinga ubasa kwa no za review higuru kandi bakooperating music yawe kwenda kwerinda bashuma bakuteka internet bakuza YouTube na TikTok accounts zawe niwe zamurembe bitete bakumanya ngo bakuza computer mbakabyona nane bintu byone by'amashanyarazi okwenda kumanya bikukiraho batera namba zabezi ya not umushanje itanina bebirabira na mwenda not emwe ningashi ya not umushanje munana mushanjo not emwe 50 kinana na mwenda korana bankora and beyond abakushanga mu rembo rwambara arukwago plaza room number 72A opposite na tax park obase kushemerwa. Yes, abarebitu bankore media mo bare mununga gumana mutureba kandi ntwantu kiso program nunji ekiwa abantu bacimanya nimbayine nakakensa ningasho mukugu Darius kandi ogwe numusheshe gwankore abukuba bakajangwe rya gwampara takirivu ya gwampara sakaza rivu yankore yona izane 2012 umukwezi kwa munana kandi nakwezi nakuti yontu kutambuza Serone yiruka speed Darius yayiri ibintu bibindi bihindukira kimwe munonga y'abantu batakuteka teka birone bibaho mwene Serone yirukira kimwe munonga Darius ninkutangirira yakora abantu yabari munonga baturikize abafutereba yes yona magana agame ko burya ngaha yinoja nkuno rebwa baki yes kubutsa kuhendera ushanga no rebwa abantu nyamwinji abo batakuexpecting bona bakureba globalization hino kweriyo niruka munongo munseje so mwe tingashorora aho rohono omunsi yona planet us ninkora musirwa natereba bare kubakura bishika nitwantukora na hanyine umwana wanje no mumanya no mweshongo bright AB right aba uburunyankore twatumwine nshwayo ngo bright African boy then nimbayine ho na munyano wanje producer Faizo kandi bakaje nyuma y'iki program Darius ubutoruka kugamba aha honorable minister Baramaka rugira hambarara konkizo bejya yongireho yija yaza buhweju yaza isinjiro then yaza buhweju after akazi isinjiro buhweju after buhweju yaza mutomo naye buza mwene cye narebire nkanta kakireba hoga narebe bintu ebintakarebaga numa mediage kandi baramekindi karugire nakunu yagumiza mara kubashwaza yakora za press conference tasitambweno utayegwa baramo muri sinjiro tima warebire kareba ukawitine hato ikirize ngo mushana basa kucendeza mu munguzi nasa kutambura ngana gamengu mbaja ngo akwirukanzya takwa kiyago najisa what Baram is doing at least taraje maroho koka at least abakangere yabe exposinga hata bakubene biba ndabaza kwiba mpara bakumanya ngine kikuze iki icyakubasa kubaho babasa kukwata no manya waro muntu yaba nyamwegenda ho nkere mimucaka hata kumuntu mwetantari hata kujya nguri nyamwegenda ho na hata kashire bari yabo ngenke and I'm very sure ngo sende zibezorisha heji ziyo nizukora umuntu mo gushyikira zizakwe kikije nyine konka abantu bakawaba na ba chairman bakaza mu district gabo baba barhangana mwene kinebe nushwangu ni ba president umuhango mburu muntu ni president hari bakayita ba governor bitoza kagirwa mbere no machi gamba governor shikatana na kamujara no manyo bwo mbarige kiri mpangu kirugeta mbarra yaje tmonyo ndi governor tini chairman cyo mbusho ushaka ini banda ine rwampara ine sparte ine sinjiro ine kashari ati atar governor kaano mwitashi yaje tindi governor by that kati nimisho minja akuba chairman akazo mu district ye bona mwe bakazo omar district gabo ba tahimishoro yabo no manya mbabaheza obushoborozi service commission nizondo chairman bayiza bana bar president akachi kuko nemero naka chairman buri kimwe cyone wako cyero ndire paka akanje tugama ngo tuce kwindura constitution actually na president ahiguru nahebwa powers nyinshi akoto basa kunya ngo iyo no basa chikora abuja ngo ine president murungi mwene nchakere ko rufuno mbi nawe yakwesa powers ezo
takwa mara ihanga narimara because wano ranka president naronda chief justice abaramuzi aronda kachiko kofitezo bururu aronda buri chona hatereke mumwe ebye barama kozere bitugura misho bitwereke for instance ko muri district chairman wako orukura kachiko ka paka naba minister akukubara abantu akukubara ebyibirwe naki ba secretary beye aberondera chairman warukoronda vice we rakusaka chiro atkataza kachiko over sensitive nankatubare ibikatubwe bya politics chairman nuwarukoronda orukura kachiko kamataka muri district ningo muste land commission chairman nuwarukura akachiko ka service commission Tumasa chairman naronda omuntu we omunyabuzare we munyano wamara obemba hanende tumasa na serving orders za chairman note zachi Darius ninkucenga konkesho ngeji nyiro kunkwenda ugishobora abantu nkiwo mukugu tugitanduke hoje ebi warebiro muri isingiro nko kujyagenzire bakabanza bakwata abe bitijya muhanda bakwata mudogo bamweta mudogo hari mudogo munyono wanye nongara bamunywa abwenshi nogira ngo okubakwata kikaba kishikire kandi tenda bakugiha district yes konka nindangu pate mpango bakaba bashire kwata kawo kuba nkana game ngo mukama wa district ne kawo nkoko reba nyineka aragamba hatu mukama wa district ne kawo taro nijo wenda taro kubuza taro ki ekikubo chona kawo yatakucheno mu district kikuba implemented tumasa ngo chairman abe nazo mu district ayikwata na kawo hati bakora buri kimwe district because naba ba chairman amukureba benye naba amukureba bari ba MP aha district tafite icaro chairman abinje ba chairman bakababinga toka imu muzombi yanyu because aro nka district emwe yani kweza good example district ejo MPs bashatu MPs bashatu babire batakwenda kiti kwa chairman nakachiko gaye n'abantu be bakaja ngumwe muze Kampala twera muze kuteganisa kujya kwenda kitorosha bakizagara ko I don't know kandi kigaruka kitana bisingiro babakomire kwa cyakwereka ki ngo baramkwatize ekitaka chairman abena ndakitaho kibe cyahwire natenda yahwire abena ndakitaka emere hoya abira takukibasa yoroza kwareba abira takukibasa nabo rwose ngo banywano bawe babe bari gombaza kwije kwegesa abantu bashogo kiti kibe cyahari hata baba wenda kushaza ku defying order ya president now bara bachi yakoze isindiro kikakwereka ngo hino turanagamba je kamarika onganyo ntwari bagambira ahinza turanomureba ntogumisha nyo yujubuze ntogumisha no mugambe twakatamarika tumurungi konka no mango akarugaho yabura namanya kwesa media kwesekerera yes no manya umuntu ne media utarumwanda rwete no manya ngu ekita kagwa kabireho ngo naba bene barwetinga isingiro nka district ter kusinga koresaje kanamba 1 nabone bene kubakoma aba bantu baramu abakura abari bwe yabanza yakoma haraka kiko haka kikurako akakore ebyo mwere kitongore echo baramahori kikibecyeza isingiro number 1 batwara muchomesha hedi because tokubasa kwa scandals zigeziriyo ukashanga billion ukashanga sente za Rufadipu manyeza ashizona manyeza amashomero accountability yazitaroho amashomero gariribwe kikiribwe ukanja ngo number 1 mbabata ba number cyuma sangu abantu mbasaka bemba genda bakatugira nabamwabo ombantabo baramuntu cyabe nagamba cyenye yes because ekibiri sinjuro wareba omurista harama maniyanga omanye kucyama nagi no mukono kawo nagi no mukono no bako bagino mu mukono so kawo yayi no mushango niwe chairman no mushango of course ko kamwe ngana game ngo chairman government kumbuza munonga because government tiye chairman no murumu neja kuhindura mu mateka yo nebuza ka actually neja kuhindura mu bahindura mateka ko kawo nacho bona babe responsible ko kaho bona babe accountable ni menya abateza bakaruru ni mu bateza bakaruru akaruru ne bakiba niwe mutera abantu abakoze iki akaruru ne bakiba tukaba turi niwe gwampara akaruru no kamanya botakangambara akaruru no kamanya so echa akaruru cyo abantu tabanenya however much atereka tindu umuteza yakaruru cyo kubanza tugera akaruru ko buringana kandi akaruru kari mu influence nyingi first of all pate nushanga pate yonka yakutekaho umuntu yaje kitoni twendo cyo kubanza pate zonka influence ngo shanga yatuje mabembe pate zonka zikabanza zita politics zitayigwana political parties estukurgamo yes because
political parties zizakasharire ngo oro kureta abantu abarukonka kureta materiyo ukarabona materiyo kandi kikobona kubagira ngo nobi yakubembwa soronga ine flag tujwe political party aine flag yitu ubane ikibina kiti iyo tareba Darius onkito gwampara kikakira vice bakugira ngo urafara kandi atito kuri agwampara yitu iyo bakana batera flag bakabatera flag abwa orders nabwo hine nisha babaramu aisho mu district amanye kugenda mu misho gwampara ko baram kandi nabwe hata baram kandi takuvuna na bya flag takuza kubivunana konka naje kubi expose akano reba akaruruka na hati nohora na hati ya Darius baramutaku takushaza mekigo konka trist naje ku expose address nga bamanya influence y'abakuru ababi bakirimu bakaterera mu nabantu abayi batatu yes abatira abantu because umutakwasa bayina karuruke ukakibihangwe ihangwe bushana no kuza hati nkakarura kanje ori yakagira ngwe kansara ngo akayobura urukenda mugombo ruremwe kenda na runana no president atarihire mwe nangu nimbuza kandi abantire bakabari ba civil servants bakorera government ikasha bamanya ngo inobwe ahajaringa atabashoma bari mu assistant engineer wa district ataba abaferana ningambera aba bakawo ba hijo munyabwenge mbata kumwenda akwa mamangu yo nosishoma bio choose ozita printing mamangu ampara tukutitari hata nubendo kwistuname ekiba gamba konka manyaro hangata kujenguza wachireba hata no Darius ruhangata kujenguza ababene ba planninga mwe ntatenguze ne bakugirira mbere mbakuriya baza kugirira henguza so kuza kuhera yakideki futwara isinjiro baza kuhera mama Yesu we buweju cyamana kajate sete babazitira account yanje kandi wabuheju abena ubemba kuragira ozo akafana mwene ati kandi bashiye buheju wo cyamana wabuheju ogo tare president hatu akaba supreme leader hati Uganda imamja Museveni bakakwamba kare agira online yagira timwe bakugira abajyaso WhatsApp nanankahi abakugira ngo nyoni nge district ngumwako yenu ngo atajerimwe mukajyaho numwenda nge ci district ne yanyoko atakindebero president Kampala bacamano o district baba kahamba kare uwo batagasheje bakawubabo bukozo wabuhejori yawe ori aba supreme leader Darius atakagira shongejo ne wanzira government taine intelligence yetin iwo zira president witu muronje Museveni abatakucumanya abena mbamba manye babaruka we have one problem abahubwire hatu mu Uganda abashuma binji abagire kweshere ko mukaruru abinji bakeshere ko mu NRM baba NRM kadazi bad funding bashara uniform ya yero umuntu rwo nanda kwiba because kutushikona ko byibona bayizo cyo mu kintu ekiremise development mu Uganda ekiremise nguzi bara mu haje rwanasa no politics because umuntu ari kwiba ko gasorongazi na hajaje president na funding mu NRM je bakireba ko bakora ki bakana basinga Anita Mongo bamurgaho amonga nabasako hine yarebe icyo daraje bakana basinga Anita Mongo mu Uganda nchimayise ubwire bwabo mu Uganda wabatina parani yo kwiringuruza umuntu area ndisho bakireba obo muntu yiba nora bakurgaho obo muntu yakwaki nora RDC yamurgaho bona kaba ine deal yo kureba umuntu ebempangu Darius ebintu bihindukiye hatu bakanja kanjiromo ikiriza ekingambara mbashikobona ku bakanga kangamo bashika babona ko abatachika manyago okaga ngumtuko kubanza bakakanga ati ono basaka wayibwa storage baba basebutinde yoto uyumbuye bwa sebutinde shara bwa kwiyo bana karema eki bayikozere ba kase bamujemerire bw'amataka mwene kangu buzi bamujemerire akijaka bare nakerema akijaka mukuza yakwata bashuma amataka kurga nakarema narga kamukuza kumanya ngo abenguzo ufite gamanga hatu ko gamangu yabanyaza bibara amataka gataransi 15 tumansa ngo nebara margo nakora wakireba with time mbazaka migende cyakandi are you 100% sure icyakandi hata mu mbere zo rebere na bara mbata ku morning no manga gambera na president njore na mugambera bakugira ngo bukore byona konke ohita antere kwenditeka nco gati bara mtachikwata na aragira anti corruption utajabura buhweju Darius utajabura buhweju banzo garuka shonga za buhweju Darius abo kwazaza kuguruka that's why buhweju tarakwasere cyamano kamure wo mushiro wizira mu kamera kagira tamajuta tumanja miliyoni 2 na zingahe za majuta guyatira umugeye kandi wate ori kimukundire hata manye district in process iyo korabamo ori ayo mbata account habataro byaki omurimo bembagamba jamazo moro yabenaga amazo bakuyo ATM card byona bagambara uziteka kandi nobe kusibenza kubura bajanguza hariya kwekafuna kandi wakafuna nobe na hakafuna nawo nomukozi wa district mweneria nomanya akashaka mweta Rusi
rules washoma history niyo mbarano gigamba akaja understate Louis 16 si yes ngo 18 rules no aka rules Philippe no Louis Philippe one of them no aka 16 skonka akaja understate is myself daro is irigo because I wish it mbeno cyo kibakira ubuhejo ori abaro ubuhejo and ubuhejo is himself aze ngo chikirwa mukwateje nabo bagira ko bajya yes nkubagamba so nchokora ubuhejo senzo nakazirya enguto bakazirya amaroro bakagarya amashomero bakagarya DHO bakakanwa mu binjiraho ba udarinjiraho nundi jo bacimanyere barara babinjira no DHO bakamubinjira byona baraba bakara akarambinjire nabwo katambinjire ekabiri diro iwe batachodeze nebi bashange twakoze iki yakabinjira engineer ngo akambinga nkerizo abara mari kujya nchakari so norangwe byona bukabi yakoze iki bya planingirwe so bariya barire nguzi cyari ngano jangu president ayo na plan gakombe ke bihome hati so bara maragire no njana ningamara ngo ebome solution wakireba because problem yetu ine amateka gutwine twagakozesa wakireba twetaga bihome bingi amateka agutwine abatwaje robundu tukamanya kishire korwa we don't need more prisons wakireba because ekifutuma abantu bahe kana gambe ngo ekifutuma abantu bahende beragiro nobworo na no kwemanya ati norangwa abantu bemanyere umuntu no mbuza kujya ati enari mukada nongerota koka president ni mbuza okubakada wa enari mudazi minu ngo ibihango maroho obwabiragumira ati nyowe muhatizi ati naragaro mu bantu banje bahasi ati ubundi baza kuntera umungaro aha of course kandi abari benguza no betantari omusade bari gato barungi kuko mukwataho society yenyene koraki imurwanaho because ari umuntu umwe twazarego rwihanga bakamushara imyaka 2 zenguzi narwo mustani nyano mumanya koga delegation ya stakeholders erumba bishop erumba ngumureko mwana witu bona bakatambara bazo mu state kushaba ngusasa umwana witu koga rumangwa ibire madari yasiwe kijyaho mitoma nguho narebo right honorable speaker akagambira jebara mu honorable Mr Baram yajatiroko nyambe atabo kuba ko kubagamba abantu abo bazo mu constituency bakuremesa nente yubwa mimba wa parliament kashi mbakuremesa deflecting cyo witu gwa paraisti no gwanda sote chiti you a good MP konko kugwana se chiti no tekwa kutaha watira no tekwa kutangwa kubaka gwana se chiti hati nariba right honorable speaker ya na chitinira constituency imba kumaro na namana guya gaine districts tukoreki baziyo president atajeke chintu kimwe twakwatine bakoreki kubarre omunsi yona ukorreyo siyona yagera ba mafia egeste koreki egeste developing because ba mafia mbabire sende bine influence njero kureba ba mafia dabareberaho orebere bakujya ngo abaramuzi muri gitugukora amakigambo ba mafia babine influence ombaramuzi of course na Baram hati nkabuheje akajango ntibakoragana no muramuzi chief magistrate kukore bakwenda ombaramuzi abantu babine connections na police kwendera na kuyora mbabine connections na buri kitu cyona so abamugamba bona abantu ataronki ihanga niyo ndano cyonoze byense ngihanga Colombia wotakoragana n'aba drug cartels toka president no yakwa nasibara nagambira oyazo mbigere atabanta begenesereze bine butonge byao manya drug cartels manya drug robbing manya barekere business za exactly now no ma district twina abantu bajya ko kurwanisa to surviving no muri mbara barumu no muri rwampara barumu no muri ntunga mu barumu abakusharamu ababire bakama bense so nisha president those stakeholders oketa stakeholders abojya ngo tabiye to kusinga abantu barugo deka tugaruko matko yitu atko wanu eruko jango power belongs to the people who should exercise their views according with what with law ogirigamba so now deka tuichirizane abantu abo batakagera ikisiri hangeri kandi nangu utakagera mu start cyarwa mpara yonka nyoni nyenangu deka tugere strong stations zira abantu bona zire president zire chairman zire chairman si wanu institution neberi nkomuti nabwe kana abantu because no ensi yabe system tokagita hamuti yona hori jereba system nebegumiri wakireba kongesi yona actually aronka karuka 21 hine decision yakozwe president nyoti nagikirize wakireba because akashikasha obaje mu kurwanagana president yaragira pata chairman ngushaje na pata chairman ngo karuba takatera register soronga zima kumanya mucyaro wakireba hato kwasa sigana habarebero bibiri president akora directive boshika kubuzi kwiyakora directive gwiri hangara kaza deka habaro stations wakireba habaro president igihangana yes deka kugwawe na yashara deka habo station kugira ngo na president tashire yaza kushara mekindu habare hemtendere
koka atimuka kasheshe utareba intebe y'umushija tuwanje atimuka kasheshe ncerukara amahanga aminja gini stations nakoro president okwimuka kasheshe okashara mweki wakireba hatura ngo icyo kintu ubutagira stations zigumire ati zihera bacyamana mani Darius washanga igyo babikora mu district ya Mitoma eri mukuruga mujenuka hindo tafire tayebwa hati wono tayebwa right honorable speaker hati wono gira ngo district etine y'umuntu nkogwe ba mafia yone ikoracha ba mafia bagizira mani na president wa murimo hati wanora ntungamo tiyabe na marwaro gemizum president yakomoche first yakomoche baba atakubasa fitina bantabo ukashanga ntungamo first district almost era mama rwaro anga higona gataka bahoga kandi bagata musenti hata jamwe ihangene ndaze so ekikwera kwiga president koma abantu baremeroho because iki kibara makozere ko gito stwante bugamba kamara ufite bugamba ngo nebitu abantu batargaho gwere stwante gamba tibyo kubanza ecyo ngamba ngo bitu bihindukire umuntu driver kemerera yagira to mushije wo gunyonka shomo kuvuga tractor atkonko mushije wo ba company baruha yande mesa atkandi tractor twatwesa amajuta ga miliyoni mukaga atagira ngo yakoiso banshanjo na zinga ngoze rwamparaha tubarari mise arani DHO ukabotaro hi akagira abantu group y'abantu ngabashatu kanse yaremeraho gunata Josamuzi yaremeraho aranago bakadine shoka kaka hina byaremise kugira abakuru twandagamba abatayikize nabo batera arani yo no bora kinga bamurwanizo omudistrict bakirama amazima minji kinga kinga kenda mazima kinga kenda ato kinga taramanyereza hikuza we kinga katekateka kuna currency atakumanya nkumbe ariko ndasafi gebicucu bakatera kinga hakaro tawon kanse ko bamutire tarabwi no mu bama murebera arzana Namibia ariko nata mwena ngubwambirwe uri kufitana bafite namwe kinga ababira binazo bawe bakafutambira aho namwe abimakushongo becyamani kandi kuroha kinga ho hatuna harungi sashi twatagama ngo kwenera manyate ebiyabe nanda kutebekana za district tarabi bikafana so mwena abantu be bakafe akatsasa munonga ko kandi byebi bateka kufitera kuko ranzye omusiyani itonjore bera district tubatwenda kandi bajore tubayini bavuga piki bakunanka bakusavinga ba mafia akavuga piki yafa ataba bajoyero kandi cyakandi yabikungo ko yona kajeto abakwiye to sente yaragara na nyihanga abakwiye to sente bakwiye zo muhanga ni nagiye president deka ba chairman bareke kwekera ecyakandi babashari powers nishaba kwa hindure constitution bacendeze powers za ba chairman ubwo bukigo bakwambarona nko bwa paka nko bwa land commission deka chairman bamuhiho powers wakireba zo kwemarira kurono bukigobwe wakireba baterero bururu obat baterero bururu obaninga bargoma gombora habo ka stakeholders bangahi mwen deka at least bajengu memwe nebina bya boda ibina byabahinji ibina byaci bweno at least ubwo bukigo bukomoke gahi ubwo bukigo bukomokokwe deka nka stations ezitwene nko mu Rwampara secondary bakireba primaries zistame zitorone cyamano wapaka ati Darius abashubuzi Darius ihanga gitu nibendaki judiciary kerafe parliament kabenguzi district level bakaje haro engineer omwe akajyango bakwatanke motoka district bajifisa baheza baje auctioninga bajigura setenche motoka ya government hurire ushanga ngo hati ko nanka je kushare nguto greda bajitira abantu bajangu efire nkunka yaneza kora bagigo mu banja ryabo ekira isingiro bashangire greda eri umuntu yakwenesha rabande nguto juke abastibine nguto atege bintu tuzakoma kai basindika greda ejo district ine greda basindika billion yokore nguto just ejo niyo kutama majuta greda ko zireke eru nazo bakazijya hati yanga gitu ukufa kwa system kona nanguta cyuma na district yo nkufutanja Kampala hate bakura for instance haruka cyaba bakura mu district ya Garze Sente iyo takajya mu district nebe kuzingana hate bari gamba chikora nkana abo ministry baruizinga sentezo omushaza amahuru bamanyangu zaza kuraba employment process zaza kuraba nkahi kirabaski hate sente zikora ki ekimanza kusete za bouncing back ministry nebe ine hebizubu wakireba ministry of finance nebe ine hebizubu wakireba district nebe ine hebizubu ati bamba koma bataraka wenga na chairman barebe na ba Kampala ekimanza ngo system okufa kwayo nukurga Kampala imuno murabe n'umujuma bari suggesting cyakubasa kumara henguze eje niki cyakubasa kumara henguze ebiraje tubini byo kwata hanguze mucyo cyakindi deka bukufi kandi cyakandi deka tureke kujya abantu bakecera
deka to cyo ngo abantu ngo ndakada mu wa movement actually deka ebintu abantu bukora bigena intaniso ya mani na politicians deka turonda abantu abaru futashwa mu rwa Karuru turonde politicians kuko futashwa mu bwo gukora ubwakaho ubukonda igombora chief deka to cyo ngo nanka atire cyo mudomo tumhezo bwa RDC deka to cyo ngo nanka za ndeje nankaje esati yana remo tumuhereze iki because abashuma bona nibeshere ko o president Museveni we bare munonge shongeje nguzikatu jikonyaho akubate kwayo kuya kutwe tujyaho tusima baramu abantu beno bashanga kabara bashemerirwe ngo hey baramu we bare kuba bajyaho kandi shamwenda tumushime kwa n'umuzumbara hata abantu banje abakabanye botwagwa tubaje kandi minister storage baramu minister denchika kandi kututaho yatanga kutushemeza kutashemerwa kandi hati baramu achichaje je bara achegende serisi baramu hori baramu minister baramu bargahari nakwete munenga echaje je bara tekeya echo kubanza baramu na yakora tatigura amateka akegwa nakore ibintu ibiri mu mateka ibiri wizindero kwerekana mangu district yayenda nkabara mu komundo or minister nabasa kwiga districts magombora katege ezo kata bayrozi nizikiruzubwa kugira ngo abwo kuba hariho umwebembezo omwe nawe yakitereramo hey baramu nimwe mubere mujangu hey hati bwabubwire bwo gukora nanye katubagwateraho icyo kubanza parliament yahuye around batwanu niya huye nangu icajo bakachirete echo cyarimo parliament nangu karo na beta nambozo bwo kigamba ko ngashi bakarete cyo kuko mashamwe nanga bakabire kindi byo na bakabeta bakabirumu nora ko bete ecaraji itwe turiyeba mu ikintu cyumwe onga ntibati n'ibintu binya hanze no mundo ngo rambagamba ka PDM at PDM ni pirazo bana zinga ko kitu idondereba financial inclusion so sente kunga na ukiya kigambere odongo to nareba iyatontomera amongi no ogumchara kazi bachireki nambuzi hati cyo kubanza kustwine kiragiro cya kwata amaro so baramu aine kora buse kiragiro akashitwara nke mu parliament obo kugira ngo abantu bar aido nibasibo mbara ecyo kigwiri ecyo kubanza twine shifts zo kukoramo harabukora night shift na day shift hadi yonka atkatabari kukatoza kushomu bwaroya nyoni nkorekero nyoni nkorekero mwene eshahe zanje hati ezo kwenjoye nga life ni eshaheje yuwansha ngo mbara ukanyeta aidu ecyo twine kukikiriza Kashiband restaurant izirimo na kamera none bakingera na kamera hari ebara zone zo kureba zurume byo kurya hati ko mukavira kwa kinyamabara abantu bana baza mu za restaurant so ukoshanga umuntu ariyo mbaraji atuma katogo monetero akichipa kanje kabi moneta chipa kanje kawa bera twakwindura buzima shaka so instead baramu hatereka ngo beno ukora akapande wakashoma kubi icyo kubanza twine kurwana chipa kweta unemployment tokubasa kumbia ngo mwana ryo mbarasha ishe tukatobarekare wotayine night shift tayine day shift tokubasa kunja ngo yaba ayine program aho naho ankore media naza ku editinga okanya ngo yabanza habara ninga yazo betting company is company building na betting yes tokubasa kumbia ngogo mwana yasgaho yaba lecturer ari mbara university aino lesson ye yaza habara tokumbia ngogo mwana yanarga factory yaza habara no maisa ngo batereze koze but is exactly ata baramu atereze koze yes organo symptom ko wakati wenda kubanya koze because twine unemployment egum 70% odanyo abodarias tinachagire na wade ekabede active ya higuru nyo entanse nyine ni mwabandi nyo tikabwa kinyamwikirize iki chona narango kijombwire butarobwe ni chakansa no yakwariyo ni tubako basajango population yanje kushika baryo mbapanja panjara ngweshike okaje tumbinga bagurusi nana bakikuru ninga muza family planning turwansa unemployment obundo mwana yataka bobairo mana nikamtaize ngumi 5 ningo mtwaro tokunya umwana wakabobairo mana yachero mbara wachireba tokunya ngogo mwana watanka hokka poki joint hari ya harva no bara bagwire wachireba okanjira ngogo mwana ngo
ariyo mbaraka sheshe nabari akaromoke otine byona nateka kuba aido wachireba akazo betting akazo mabara nati iwe kabe no suggesting ngo akabe nata ubumwe na minimum wage ushangana bataye ibintu nke exactly bahango factory bakwate ngo mnyeto buri muruka in fact na Darius kugambe echo nyo sente za PDM nkani ndeba kano jangu bakakorera factory buri gomborora wacha manyaji kai turi hari munonga zino mugasho kusinga aba bari benda kuzinyaga hat PDM let me tell you this to kubasa ku developing umuntu uri kumhakasha umuntu instead no empowering hati nya bukungu haro un suggesting twine itaka ryo murka narahangu ngaja ntabana abakusibaha mbakora bushabazana puru nyonke ta suggestion nawo nyonka nyaze gwachikira chifuba nyome yanyo mu kwanga bazumita ryo murka batagafite amatafari umurka kufunentasya onkana abana ko atera amatafari nabo bafunentasya hata abana kusiba mbibembu zanyu because nozo mu center ombutawona ubwona nyoni cyakora research mbuza harme bara nungi harme duka nungi ochoriya onanka igwenije bara areta ibichi birungi byine nyasha bakunda banywano banje hati yano ugo mureke nanyigajwe bire hati obuza abantu omukarame bintu ebikunyurira center mbantu koke kuzeta bere icyo manza ngo omukasenta kona harme byone bara harmu korokoro harmuki hachekwa mukino becho mushenyi hachekwa mukuri kureta sente kazirito muchange hachekwa mukibera wakire ujota bana basemba sharimba hoko hachekwa re factory kora nko mori ujota bana basibokwe achikwe mutwaresha tu arya hebiri abini masawa atagana kusevinga wakire bashamshaje yasiba nakora arihire nabanje bamatafari akasheshe amanyangwa chengarkayo koka twashagara mbe byone futwara sente hatari muka factory kona abantu basente baziye cyuma sa umwana umwazo wendra baza kwiba naza kibembuzi yawe naza kibisito kijanye nabo koza abana mbate bito kiyabanye nabo kikuza mu rutoke baza kwiba so baram manye chiteki so trade order agari amazoma ikatukosa muno chief town konka mukajeto mbwiri ubwabi butarugo because insinesinga abarenzi hat for instance nkantunga mu trade order kitachikozai tikijyo mu developing kubara tubinga mbara dikatse buwe dikatse nkahi umatawonaga onka tukubaza kwata ngebyanga okambia ngunuza kurachi nawo nyonka bani suggesting nkana chigambira ngo Nigeria igitode order ikazayo nora baguma banze bashoma history z'amahanga etawone zo bakazobapinga bata haka ati joga Nigeria bine tawone ibiri Abuja na Lagos Abuja kubiyabire kare bahanga tawone ndisho barango tubakibinga abantu aba because yina abantu abasijya barezi ayinecho jevo onka kitasi awizo tukubasa kumbiha ngo wakwate tawone enoma abantu emitwari 10 wareta order ekuza kubinga abantu emitwaro 8 basigazo emitwari 2 because na babana bakorekera jiro chona bache kubanza bareba public opinion chokora na kodi yane kwa ruling ubwo ngo mukashuka bakaraka babanza ka research on public nikiza kosa cy'abantu hata zetawuni bazifurko ejo ode bakwenda at for instance ngana game ngumbara stage kari yaje babrof babasa kugireka baze nko kuzakashari ngaho musharoko hina bakacomoka katubariyokwe ninga mwe nkari nokwe ate so hotel ngize bakwenda engutu ngize bakwenda batanduko kwe ate bajereke area trade wakireba kabaka Togo empundu factory denda twemena abarambuzi barungi twabareta hotel ngize koku engutu ngize koku nana abantu abajyoma bakugiraho bakarevu baza kuri hatu kwate kampara tujireke wakireba hatu zenga za gomba etawone itkwenda tujitware gomba wakireba kampara tujeke ko hatu kampara tujeke ko ejo tujirekera abantu abarukweyiya because tokubasa kwete kirajiro ngucha affecting million kubuza abantu okambya ngo riyo notereza ihanga abantu no bari nonda kubata kana bwe kintu sho Uganda tukabire develop tushajye mu developing exactly yati Uganda tujye muri state develop bajeta low developed country atinzi baro mahanga raw developed countries RDC akubanje museza kubeza developed nkaho bayene bashenya government kanci gikwataho kuyambaho ningo kuombekaho hange kateka ingova roziranda ati government yayiburuze abantu abiyabingire barayi ninge ryarugiraho hakazaho ki because government gikufanayo tekuratara ibintu kubyabo government yora ninga abantu abajyo mu government kasha tubuze nyowe otine na position yona because mbagera ngo ambana oftan kabona bashumi miliyoni 2 katabari mbakugira ngo abo kumara P7 n'imitwara 5 kino reburuze abana basigara bakazahi
bakaza bushwere bariyo bushwere n'uburungi bakafa hatwo ko debuze cyo nawo eshaje government ya Uganda igi trade order kabaho koka abo bakambwire bariyo mbabafora wenga abantu bakazahi no bariyo beguza abishiki koza haro mu cyo maryo kufa bakujya ngufa kwikarga trade order akari wantungamo yes sorry ai cause bakujya ngo akanaguza spares ko bakambuye akajuke iyaterwa stock bweno obuzo no bwarigire wakireba ate ibintu byo tubaka byeburuze so baramu bakore research barebe so baramu barebe impact yece cyabireho ha exactly baramu otakese cyajiro otakese alcohol control bitamagwe ko waga defending amunonga nyime kikumanyisa no hisa ningo ineba abanda bariyo manya ni manya bwinshi bariyo wakireba tubari habwo burungi so baramu otakachikoze banza manye consequences ezirachirgumo banza rebe binakushoborera obone ku implementing bare munonga ashongejo Darius mbire niho brother wanje abirajya rufara hospital ari niho umwana we babene baza kumushemeza konka buri kimwe cyona ni sente haro no mushaho umwe ngo eshone zikamuwa yamugira ati abwenje bitukane muzutwara mu private embazi gurahero manye eki gurahero manye eki bakwasa kwa abahire ninka doctor kuyambaho konka bindi byona yupe manyo kuscanninga yupe noza hero manyo kugira ati mwene yagira tona interpreting manye icwachi manye chi everything yaja tona shi ateri nigwaruro rya government konko mukirane ko kamwe nyumaho president Yoweri Museveni turebere yaja ta ekikubuze mbazo magwaruro niki ngira ngo tukoranda budgeting ninge mbazi neje bura atkanchi tware omu agesere ko kasagesere ki ejyaba minister azatkambaze ntwarokwe tubanze tukiganireho turebe eshonge gino gigambaho kintu tuzakoma nkahi abantu kufa abwa amagwaruro gitu kubure mbazi kushanga igwaruro ne rya government konkane birebe na panado to kigibonayo health sector tekaterera twabatikine nkoreje echo kubanza nisteka kuhangaho insurance amahanga gona agine health sector kwaje kutwetenga because uwo tini insurance no fira bakureba echo kubanza nkarwaza mukade wanje miezi mingi arufara hine bitemera shomero konke government itafuta gambira echo kubanza government yine bitebyo kherabusha nibita kherabusha hatka nko cyo kureberaho embazi ya sirimu government ne kherabusha mwene bitebyo kwatera sirimu government ne berabusha 100% njero kurebera wanonda nkakondo omwirwaro cyankubura wabanonda ate cyo tutakushemeza ndiri shora birwaro manya abantu bamanye wabanoyena nkezi Pepsi harezi Pepsi umuntu ezofite kateka warara mutegese ningo mwe bakwama ninga yaha ezokumera tuzikakubura nobeza bukukibaza sirimu tubukabara hirwaro wakireba ecyakandi kibakwera bashayirwaro okujema abana immunization ninga biri mu sponsorship senyi yes burimo abajungujungu tubukawe rebyo ecyakandi na nembazi ya yeje orukoro nuroro tuberculosis TB eje mbazi teka kora ki tekabara onkanjira yasigara government ninjira nega kahereza nka panado mwereje mbazi emahango nyo kuchoroza kwanye bujanga government ni wasakweta jini itakuja kana bajanga bajikiriya ringe ni herzo percentage abwe nshonga hati ngombaza gwa kansa harombaza kugura miliyoni 1 mutwara 2 nawo hati nyana ngo muntu ko washomere logic obanze tegereza iri rwaro no fana budget yazinga ekikumanisa nanda budgeting exactly omwaka tukusia billioni 5 iri rwaro ya refereri tukusazinga nibasa tukusia billioni 5 embazi bakweta katobari na baba tukusia embazi ya billioni 5 abaruye bakansa bonka bari aha nemituma atkanko ejo kurebera embazi rwa sende nyingi embazi woruye nkikene orwire nkensugo orwire nkomutuma orwire nkeze ndwari zo bwongo orwire kansa eje mbaze ryo miliyoni 1 ejo masango omwizoba no shanga bukene embazi ya kansa eyo mbazi eyo miliyoni 200 mwene katabare ngo embazi ya kansa bizana miliyoni 200 ryo fare zine kimasachi ngo government eje mbaze emingi nebeta jino mukureba kwanje now government eyine ku introducing eje nkora insurance batanjomba kozo ba government baje ngubura mukozo wa government amushara gwe ntumushare mutwari 10 now bamara baje ngubura umuntu wena nature juru utakwena nangu if possible bamteko mukono gangiri ngakireba baje ngudiye muswaga twatanjo muri imwe abine companies ngore medi
abakozi babona mbatiye kwa bine medical insurance buri mukozi wawe buri mushara ninga shiwo buri mukozi wawe noza kumushishura emitwari 5 kuya kubatagwire ate nturaza kuretera nka bright wanje sigumire kugwa yes konka buri muntu rwari insurance no shanga hakadi yawe oyino miliyoni maganaga ashatu kwere hiro kwa ariko nazikozesa because tuwanyamba tukibi konka no mayungu ni one day horwar okozereki recovered niyo ozine sentezo wachireba ezo miliyoni rukaga ezo miliyoni rushatu omanyoza rakoragura because esete kumukamuzi hiri mwena tumukaro warizo barmu wachireba for instance noza kushanga ngo omushwari nsotro abantu 10 abakuru ware ndwara eriyo miliyoni 100 tukushika abantu 10 icuma sangu sente zawo zwanze ko rabarya so barete insurance so muheresi exactly barete insurance so muheresi because icuma ndo mwetaja Rwanda ngweriye ne koraje Rwanda ekajereta agamahanga minji gona gini insurance konka igana mwamutarese insurance tokubasa kumbia echa kandi no government yagure byoma byone bwetagise bya kanse kabyo byoma gituma ekabeta byona nabiza kuzaba abantu maza kufana mbarebo because abwenje private hospitals ninga private nizikwaje mu Uganda private zine echeragero ikikora kupanisha ngo mukoza aho naho immediately kusinga government ni kitwara bara mukubanza ruga kampa government ine process ningwa government ine process yo kupanisha ngo mukozi aho naho ebyo mano mbasa ko bereta bakugira ngo mukozi nakwesha sti wachireba shuzarenga umukozi wa government ogamuhamuka ngwaze kora muntu emergency ko private hijo muntu arukenda kushemezwaho naho no akwatahamba kweta ekikumensa ngo ngaro murima ebyo mano mwakuberete mukwenda nabori nko wayetera Joel biriye byakunda Joel nashira navuga pcha wana ninga narye banje so as machine is mukwenda no mwakoze leta abantu mbaza kufana muri kubareba wachireba ekikumensa ngo government amarwaro ga so iwaho no suggesting insurance amarwaro ga government neteka ja insurance ejakandi abantu baragurire amarwaro ga government bateka gatam yes bateka gatam private partnership bakajangwe je rifaro wachireba kandi karo emergency what kanjonga road department je tayini mugashejo tekora mwenu yijimaisa bache kwata nkapanado bache kwata je mbaze zino ziringanire ezo government ikazikora zikabeza government 100% konkeze nware mtuma okushemeze mtuma ubwo mwene zino dangerous bache kusta mu mwene mwesa government chabaska eko owning mu private na yes baje kusate % no private hakoreraho because monitoring ori orabatenda rinje akwesa mani minji kuya musente zeyi msaftu mirwaro diakorachi because naza kujema abantu bakore munonga abapanishinge wachireba konka maybe shanakorere under restrictions za government yes za government wachireba abukuba nawe yenda na exaggerating payments atoshanga nawo bamujira nguniwe nozafite ko abakozo ba wabo wachireba hatu bagira nguniwe omukozo wa government ogoino ogora bani musate % kora ashemezo umuntu ntuza kweza bonus yeje niki hata yogera ahamshara gweye kandi cyakandi nangu nabashahaba yirwaro umuntu mbaturabusha nyonkaraguzaho abantu bakora abashahirwaro nibakora nimba sima hamontina bugaricero namwe nisimo ruifareje mukureba abana bitu bazarigwa yes ate ngaruifareje kureba washika ngombana ne koraje ngomba kazo kuzara hamwe ne koraje hine byo gufite ganasa namwe nisima abashahaba ruifaro nisimo kujikurira mamweta dofta deusi deusi ogwa kozoro mu muntu yaru ifaro nuwe acting no manyori yakije yaru waro abantu yabara mamani onka deusi hajeri yo ni ndebe tubiri kubi so abashona wade hina bintu mico bivangwa bwabo nabo mbaba roto tokabi naturally abona roto kabi mu society konga inangu mbaba jezo cyakandi hata ngaru ifaro staff yayo ikabe na 100% konka ro 22%. Abakozi yes abakozi staff ye na kandi abashaka kabatine mirimo ikaza ata government take recruiting ni betine bwire wanchenga budget yes budget ncho kurebe imo omukujyango ibintu rufa ncho onoreba ninkora ya bara mahamwe nchetaga hamwe abanza afune abantu abaritekeruka bamushoborere because noza kuza mwishomero lyabona abashomyi ojote abana bona bashomere busha wachire mutaga kushashura unko shanga ngo staff yanyo nkamwizi primary school government ne basa bashomesa mushanje koko shanga abana mwinoho ndibenda bashomesa mwenda icyumanzangu numuza kwa first kuteka bashomesa batara ba government hata bashomesa mbaza kushashura kinogera icyumanzangu noza kwa first abana shashura ki
by the way na competition ya private na government schools njya nayo ne baretera ubumwe bihaka sente kugira ngo bongere umuhereza exactly bongere umuhereza because abashomesa kuba kwa bake private basinga basinga that government nayo akine bitebigire mbere now hata kwasa kumia ngo ruvaro ngo 22% neza kuragurira abantu bari kwere staff ceiling 22% ibaheze ati sinangure kaba kwatega 70 icyo manza ngo nabasha habarya ahamwe nibakora Darius gendo mission pora amahoga arebire gaza parliament yakirajyamo kandi ejo ngejo gigambo no bwegende sereza hata noreba amahe kutambara nigikiswa because no munsi yona no shanga amahe ga America gara Afghanistan nango kajagaragayo shanga gari Iraq ushanga gari ya gari Somalia bagargayo gatakureba ngatakureba nyima ushanga hamwe ngakumo busingi icyo kubanza iyo mission mbamba basente iyo tajamba jerebusha kandi n'umushara gwo kubona nago nugumizamo cyokora nabana bagiye Somalia kubizereye bayembeka bujuma ruju mu cyaro batugura abantu bafuna sente ba excited bashira bakaza bakabiri bagashatu so okuzayo kuba kwamba kuma busije because turyo mu globalization okuzayo tichibi because tichine impact ari Uganda ka state yes ntibasa kugera tufune enemies hamwe because amagiye kuyamba hina side emko mugire kuyamba kandi nijo naye emko mutagiye kuyamba niye banga cyo rebera Al-Shabaab bwestera nabo kujya ngigande kaza Somalia ikane turi tukabara mukonga soronga ntoyo tobusinye munsi because ensiko kufite fera twena atwana ranka state of amusi ebizo byayo byagumiza munonga amashita ngateka kuja kubara nkahi umunsi mbiteka kuja kubura umunsi so kureka twine kuze ntubogeresa tkebuza ubwe impact rero niyo because naga mahanga nago tugiye kuyamba mission ya omugaza kuyamba Israel unkana yena yene enemies nabi namani kandi tutkabowe ba enemy ba Israel umbwire bwa idami so iki kikwereka ki ubwagira ati Israel nyene njipanishing automatic ka government tugiye kumanya international relations futwaga twaraye twatana naba because noreba kandi butwatana nabo binemani noreba tugiye tufuna sides zibiri zigeno zinyura no munsi twine eastern na western haza side zona zinamani atonora nka Russia atonora nka hatinka Irani anora ati futwa triga side ya Israeli hatinora Israeli turanerwana namahanga ga Middle East agaga kansteka y'abana bita bakorerayo yes zakataza kanaki nanguza kata mushanga zina kwata na America mwe noranga bagari mix ko katura futuza yatunoshanga amahanga yita kugenda rwana go ginamani hatinka za Irani umunsi eyo nebe kindi kintu twine nka noskoreje kurebeje nendwana munongeje kurebeje twine nka Russia je kureba naye nendwana of course Russia ni super power ni mu second ni super power sato no reba ngo turyo munsi ate etujyango hata turyo turwana ufituza of course naga mahanga no shanga gatatu semerebwa konka okumo businje kwe nukurunji konka however much umuteka teke yanje nejyango embundu teka solvinga kizo cyenseje hati rekastensi hati nkaga mahanga nka akwanyo ndio mbanda kujangu izobane America itarwana na Russia izobarwa rwana esneba yaho koza kama hanga tine chigatini iyo tarangu America egyo muri Iran ukaja manya kyani kajitire America ine burwana sikitaka kwasoro iyo tarewa ngo yaenda Neymar ho tarangu Russia eriyo mu Ukraine ikatera Japan nuclear na Russia ine burwana sikitaka kwasiri kunga shawe njuri tarwa Ukraine na Russia rutako mana guruka kwa atomu economy atorgo urtaro ese yashka aranse zizgo munsi tieno urtaro orgaka kwaona hati noreba America hati nora Russia ikaza mu Ukraine eri kujya ngo kova hati kandi mangu neza kakane kagita twari mu second world amahanga gasimuka gono munsi gatana kore bikurwansa gatana kwa defense system cyokora America byabe inaka kugira ngo ine yonka namahanga gabine cyokorebera America nezo mu Iran igiteganisa because atana China katanga kwa za defense system ata America niya ebezine yonka so hati Ukraine yo ikayamuga mahanga ga America yamuga mahanga ga Bongereza hati na Ukraine yaga kayasi yasimuka hati ko ino munsi yona niyerga ne kora drones akireba ezgeno stira orebiri yujo arwa mukaga etire Ukraine etire Russia yitabandi 12 because za America na za Russia zikamanza kwa drones is expensive ukoshanga ngo America yakora drone iri kumaraho billion nk'ibiri za dola ushanga bayitera izobere
hati ikani Ukraine niyo kozere drones ziri cheap kandi uzufitera bari hacho kuri amahanga gona abo kufitina rose hati gari ngashabo obwezo mu Ukraine bayamba kora drones Ukraine nayo inamanyi nayo tisi kashati ati Ukraine abandi bakambagiza rabo nyonga ambashira abatakumanya safe to hati Ukraine bakari kumbagiza rabo batakumanya Ukraine cyakoze bakamba hora Russia konka Ukraine ihangariye gina manu mingi kandi economically ya biriji Ukraine wano ranko munsi yona niyo kusinye kwingingano Ukraine yashara minga nese nitwenja na mamuno tekwa gamba ajyo kujya Ukraine nenu wani ataronge gihanga mbari tanka Belarus ndabyo atu wano ranka tanka sama hanga minja agizugura is tanks zo kureveze na Uganda nangwe even nayo eraguzoro za tanka za Belarus wachereba sama hanga nganga manya kurwana ko gito stakora ki stakchubanya icyagandi iyo tarre bihanga rutagambo ukajya mutwa makurwana hati ni kwanya cyaro iyo tarre wadiye musaga atora aine mcyo munja hunami iyo kajya mutwa makurwana no mutabana afite ya pancheje yemuno hirmo hati nagama hanga nganga manya kurwana kuko ureba gataru muntaro mununga hata chimango mbiafayo Vietnam ekateraho America iyasanendinga mwena to kachi belivinga so ezentaro tuzikahwa twabastagira nkai twabastagira around table so America nete yakustama na Ukraine na Russia na za Iran entaro tukazimara around table zasta hweriro hino burasheshe tukazimara taro because research na yereka ngo haba wardu wosiri ne hwero mukwezoko nseba yahwire konka mba kujangu a billion mushaje tu no munane tu no musoro musti nesgaita billion mukaga neshtuka oti a billion teknology rwo munsi esha hedge na no butoburi munaki haba usadu wardu wachireba nhafa abantu billion mushanje twatu ne billion munano munsi akuba ortaro rwa nuclear turwine ruza turwine wina omwana ati around ya terra obto trigo second wardu amahanga gene nuclear namache munonga ekabiri nka Russia ni impamya na America yabanza kutera Japan yabanza kutera Japan atasha hedge nani kucho kurebero no amahanga gar confirmed ataro kubangasa naganga geno mbahama wanga amahanga agar confirmed against er kumanya gene nuclear France yine Bungereze yine Israel yine Russia yine America yine Germany yine no chireba agamahanga gona gine nuclear Africa twino Africa wigurune Africa tamihanga yine nuclear no manya meni Africa yijire esto jikwasize muri kana gihanga iryo giruko kandi ni South Africa igine ko tanks zaman nation neza ko yabekizo one day ninge gine shere kiri kana tamahanga gine nuclear gatagamba Iran yine North Korea jine kashika njangu Iran bakajitera Japan jine bakajya nuclear plants ko kasturushuwa because na bari ambe hyping kana wenchi gama twarazitire zone na bataga mahanga gakozechi gine nuclear so umwe yatera kandi during second world war harebwa abantu sabiye byo munsi ibiye bitarum wakati sheje bakozechi ibirimu hate bari mukani nyamwinji so urwo rutaro rwagira ngo rwabaho rahanga shabirensi amahanga ga because twatana ko rutarisha heje amahanga gine ndwara izika kubasa kusini ko munsi gine bucume cyona COVID-19 iki wachireba twineza malaria manyo ubugamba malaria iji malaria kureba hina hetari hati no manya wabuza nko muntu akushinga na wabuza mpepa endware kusinga kwa danger somunsi abantu bakujimanya na malaria malaria kandi kuruntu jugwara mwose bataragwize buza jwara jigambere omunsi yene ndware kusinga danger sa malaria abakwe omuizoba malaria ne itabantu binji kusinga ndwara zo no munsi zindi omuizoba malaria ne kwata abantu binji so yakwata nko mujungu te kumurebamo kashati kakuchoko atumanyimwe abantu bagamba sirimu omuizoba sirimu te kwata abantu ikumo muri mbara ninga makunyabiri kongo muizoba omuri mbara malaria ne kwata abantu igata so malaria ni ndware danger somo niyo kusiye kwita abantu binyo munsi ugumushuju ko kurebo nakwetegeza Darius so orwo taro rwabo turugambane so nisteka kwikiriza ngo nisteka kumara ibintu bumwe embundu nereta akasinje kaho naho first aid muri katobari konko obusinje obutaroho nubuteka ko kustamara papura mukikirizana so Uganda kuzagaza ahamwe ni chagera konka neza teko obusinje buri temporary obusinje obutaroho nubuteka kwendera hariki ameza because ahera kome gumirayo nabwe tugira enemies bari munonga Darius program echo abantu okimanya ntubantu tukora no mukugudarius no basa supportinga no basa kutagira
nobasa kufollowinga Darius mu kutugo gwa TikTok noba ni murar kwesharingo Joero ni mana na ukwata namwe yo inda wargo haboki Joero ntubo tumwine nawe ntubo twine Joero twine Faizo twine Bright Binka ba producer kandi program yiteji ne kuchwa ba N&M Real Estate twine nkore photography abantu batere bishano mu mabaga bakwatire imbaga yawo mukoro gubonera kandi nakindi twine na company nyinji munonga nka ya filmu kore films bari no bakushoza umuzano musa n'ibindi mashweko mashweko Bright ogwa gurimu na nabandi tuzana mizano mirunje munonga Darius uri kusibura gambira kabanta akagambo ka akagambo ka muhero Joero kankwata kanyira kagamba ni ngira gambira abantu umwe atece nyekegeso ruma twantendera tugire cyegeso ekito yegesa abantu mwene zo barumwe nkashoma historia sakaroho omurtaro rwabajuzi akaroho omuntu umwe akajya tubweno ati bakita bajuzi binje munonga nkahitira nahitira kita abantu nkabiyoni 5 atawojangu aticyankwata atakonyonka mujuzi bakarwana sabashubuzi nyonka mushubuzi cyankwata onyowe barwana sabanyadina batana bati nyonka munyadina utinoti ticyankwata bija barwana sa politicians nyote ndafiye ticarankwasoro ati kubashara nyowe nubwo namanye nkuru cikoraki kandi akataro n'ukungwana kwata tkonka hakata cyo gukoraki ukundwana mwene wande hakaba hariho umuntu akaba ine cikokoki akajya ati ndiya nankacho murya rya DM soga cyo murya rya nankacho murya mwene kucabarire kucabahereze cyabajya twagara mango wundi yaba nibo ineshaga manke yabo nawo cyakoraki cyamurya nawo cyamurya mwene nimpiga abanya Uganda korebe cyitwa cyona kirchibi obani chikwatara nanka chikonde mingi iki cyona cyaba kigwire tisho ngo chikwata because ngo yo okuyabara chikwatara nanka akarata fireyo umanya ngo ekiro kwata Darius niwe njije koraki kukwata niwe njije kwata so akaruka kahabara ko kwereza abantu kandi ndukende cya muhero ntugamba ha politics zensi yona to Uganda taratu ino singi ebiru kubarwasha ebiru kubirani nibitwataho na economically nibitunyiga nibitwataho ebiru kuzokwe tubarhare nitwe nitonu basa koraki economically nitonu basa futisha nibura gesente nebyo nitarezo so iki kwigabanya Uganda deka tukundi hangarye iki chona cyaba kirchibi tisho ngo wachikora deka tije nguno wakora kubisebo nyawo iki chona cyaba kichere tisho ngo wakireta oban Darius oba cyaretwoha deka turebe ngukikire aburu bwihanga yitu tukugenda aharyebyo koka twaterenga rebitu bwe tukumanya ujya ngutwenda kahogo ihanga nsa kugita egebuzo to kubishikari yitu nibwo turumanya ngo bugwire musibeje bari munonga twatkorira one drop wa muso omurugazi I sign off for now.